Abantu nyamwingi bayishika mu kicayikaceka okwehandikisa okutunga emiriimo maheru barikurabira omu kitongole kirikutwara abantu aheru ekya Hayes Recruitment Expert Uganda. Kuhandika buli izooba so arabatabase kwehandikisa izooba okwehandikisa nikugumiza mu offices zitu so abakunuya nza regional office akizimbe kya Amazon mugumiza muno kwehandikisa abakuba batehandikisa izooba batabasa kwijira izooba nibagambire kandi tukyetaaga abantu bingi munonga koze emirimo twine mingi okuregistaringa kwitu nokwabusha ahamataagi gitu gona ninza kubashomera enamba erabase kubangwira okukwata 0740001000. Boaz Ahabwe, Managing Director wa Hayes omuri East Africa, yashoborera abungi bagera kuhandika abakozi ku mutano. Oguno murundi gwo kubanza kukora ekyo mu Rurengero izooba akuba tushangire ba clients bitu abana bingi turi kutwara kandi ababase kwegasira nibarga omucweka kya Rurengero izooba so twasharamu kati basi obuhereza hihi tubegese nawe batari kumanya kandi bafundeho emirimo akwate emirimo mingi omu UAE na Daracha icyenyonyi amahanga gamo bakaga emereza nka Pakistani nagabenga tuhereza abantu bingi kukirayo. Kampani ya Hayes yamara emyaka 8 kandi niyo rukukizayo kutwara abakozi aheru kandi wabo taba yabara kwetombwita nibahorengambo abana nibabonabona n'ebindi bingi nkebyo konka ihangeri ya Dubai iri mukwete ihangeri ya Dubai ya United Arab Emirates ndio rukukizayo obusinjo munsi yone umwana kwari kukikayo kwakuza kuruga agenda ino murumu ayina hari kuza kurara nibarara mu apartments zo takwasa kushanga naho muri mbarira binamizi binaho kurara bine motoka zikubiha murumo ne zikubagarrayo bine uniforms nibarije munonga njo kuri abana binja bari kugenda nibagarukaho mu cyumuro bagarukayo tukashanga umwana ngo arigire icyo yakuba baba umushara gwabo mbwire sente twamugambira ari kuruga hanizezo tuziri kwindukamo okuhandika bari kwenda gukora bishayi byenyonyi abakumi abarukora mu za hoteli ba housemaid abavugi ba piki n'abamotoka hamwe n'endijo mirimo no kwabusha mu kitongore eki kandi omuntu we no barukuza kusindika heru nibaba bamutungira umurimo hamwe n'umushara ito charging sente zo kuregistaringa ibi kugira ngo ijo yahandikise rene tube tukurondera umurimo ngaha waza kurugaha kwitu nogenda n'umurimo ngwaguro twakweta umurimo ngwaguro ukora interview tumenga usho ntutwara abantu abari kushikiriza ebyetago byo murimo guruho ijukango kuhandika barikuza gukora omahanga gaheru okurabira mu kampani ya Hayes no kukigendo misho office zabo zona ezirime ya rubo muri Kampala eyambara kushanga mu Amazon building eya Mukono Gayaza Jinja Nansana no mahanga gandi nka Kenya hamwe na Tanzania kandi nibakora ku ruguru kubanza mpaka rwa mukaga ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.